Ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana ni mu gitabo cyo Kuva 12 no ku murongo wa 13. Haravuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho ntacago kizababaho ngo kibarimbure. Amen. Dusubiremo. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho ntacago kizababaho ngo kibarimbure. Amen. Bwana sifiwe sana. Dusomye ijambo ry'Imana ni mu gitabo cyo Kuva. Iki gitabo cyo Kuva kiri mu bitabo 5 Mose yanditse. Kandi iki gitabo cyo Kuva baza bavuga ko cyandikiwe bari mu butayu. Kandi intego yacu ngo kwari ukwigaragaza kuko Imana ari umwizerwa ku bwoko bwa Isiraheli. Bwana sifiwe. Rero iri jambo dusomye umutwe w'ijambo turavuga amaraso ya Yesu nk'urukingo rw'urupfu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye aha ni igihe Imana yabwiye Mose iramubwira ngo genda uje gukura ubwoko bwa Isiraheli muri Giputa. Ngo kuko numvishe gutaka batakishwa n'imibabaro y'uburetwa. Bwana sifiwe. Ico gihe abantu benshi bazabibaza bakavuga ngo se ubwoko bw'abanyesiraheli bwagiye muri Egiputa gute? Ni igihe Imana yabwiye Ibrahimu iramubwira ngo ugende ufate inka y'iriza ngo imaze imyaka 3, ngo ufate ibuguma y'ihene rimaze imyaka 3, ngo ufate imfizi y'intama imaze imyaka 3, ngo uyicemo numara uzoza ubyerekeranyaho, ngo numara ubirinde ngo kugira ngo hatagira inkongoro izikitura kubiri iyo mirambo. Ibrahimu arayirinda ngo haje kugeza mu marifu ya nimugoroba. Ibrahimu arasinzira ngo asinzira ubuticura niko Bibiliya izivuga. Imana itubabarire cyane. Ngo amaze gusinzira Imana ngo iramubwira ngo nukuri menye neza kuko bazagukomokaho, ngo bazaba bashitsi mu gihugu c'abandi kandi ngo bazabakoreshayo imirimo y'uburetwa. Imana itubabarire. Biragenda kugeza igihe Yosefu bene se bamugurishije, kuko Yosefu ni mwene Yakobo, Yakobo akaba mwene Isaki, Isaki gakaba kerakoze kuri Ibrahimu. Bwana sifiwe sana. Ko murumva ko ni ikizazi kiri hagufi cyane. Yakobo bene se baramugambanira aja muri Egiputa. Ashitse muri Egiputa mwese murabizi ukuntu byashitse biragenda. Yarashitse aja kwa Potifari, babanza baramugerageza aca mu bintu bikomeye, ariko biragenda kugeza igihe inzara yateye bene se bari barasigaye. Imaze kubatera baragenda bagiye guhaha. Bashitseyo bagiye baza nk'urusororo, bamwe bakagenda bakagaruka bakajana abandi kugeza igihe barushe bose baratura. Bwana sifiwe. Bamaze gutura muri Egiputa babakoresheje ibintu bibiri bibi. Imana itubabarire cyane. Icambere babakoresheje uburetwa, bakaza babubakisha amazu. Icakabiri babakoresheje baravuze ngo undi akagira umwana w'umunyesiraheli bazemera w'umuhungu bazemera kwabaho. Bwana sifiwe sana. Ico gihe ngo hashigwaho abavyaza babiri b'abakobwa b'abaheburayo, kuko ngo barabagenzuye basanga ngo ari abahanga mu kubyaza. Abakobwa babiri, umwe yitwa ngo Shifura undi ni Puwa. Ngo bamaze kubashiraho nico gihe Mose yavutse. Bwana sifiwe. Mose ngo amaze kuvuka, kubera ko Mose ngo Imana yamutekereje ngo igihe Adamu yacumuye mu ngobyi ya Edeni, nico gihe Imana yatekereje Mose mu migambi yayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nico gihe Mose yavutse ngo baragenda baramuhisha, bamuhisha ku kagezi. Ngo bamaze kukamuhishaho yamazeho amezi 3, kuko Mose biza bisobanurwa ngo watoraguwe ku mazi. Bwana sifiwe sana. Mose araza akurira muri Egiputa. Mose yigira muri Egiputa.
yahigiye ibintu bitatu. Yahigiye ubuyobozi n'amategeko n'igisirikare. Bwana sifiwe sana. Mose arahatura, ageze igihe yaje gukora erere ngo yica umunyegiputa. Amaze kwica umunyegiputa, Bwana sifiwe, ngo bukeye aramusisibiranya, inkuru nayo isa n'ishize ntibabimenya. Bukeye ngo abona abanyesiraheli bariko batongana, ngo aje kubitambika hagati, bamamubwira ngo ese ugiye kutugira ngo kuntu wishe wa munyegiputa uramufurira. Mose yamavuga ngo ibintu byaramenyekanye. Bwana sifiwe. Mose icyo gihe ngo ahita afata urugendo arahunga aca Midiyani. Bwana sifiwe. Amaze ngo umunsi umwe aragiye, ngo yaragiye umukumbi wa sebukwe Yetiro, ngo ari ku musozi, yararagiye ku musozi witwa Horebu. Ngo icyo gihe abona igihuru cyaka umuriro, ngo amaze kubona igihuru cyaka umuriro, ngo atambikishwa no kukireba. Bwana sifiwe. Kuko ngo cyari ko gisha ariko ntigikongoke ntigishire, atambikishwa no kukireba, ari kureba ikibaye. Ngo hashitse Imana iramubwira ngo kwetura inkweto, ngo kukugeza hera hahera. Bwana sifiwe. Aho ngaho Mose yakuye ibintu bibiri. Mose aho ngaho icyambere ngo yahakiriye imbaraga z'umuriro, arizo zamushoboze guhagarara imbere ya Faraho. Bwana sifiwe sana. Imbaraga z'umuriro zisobanura mwuka wera, ubundi nizo ziza zidushoboza guhagarara hano ku gatuti. Haleluya. Agatuti kaza gahagararaho abantu babiri, ufite imbaraga z'umuriro n'umuntu wabaye akahebwe kubera kwiwe nta bwoba bw'ibintu abakigira habe pi, ubwoba buba bwarashize bwo guhagarara hano kuri mazabaho. Mane tubabarire cyane. Ikindi yakuyeho, niho yakuye isafari yo kuja w'Imana, niho yamubwiriye ibintu byo kuja gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Haleluya. Mose abanza gutinya kugeza igihe Imana yamukoresheje ibitangaza ikazimubwira ngo rambika inkoni yawe. Bwana sifiwe. Shira ikiganza mu gituza. Haleluya. Kugeza igihe yamushizeho murumuna we Aroni. Haleluya. Mose aragenda, Imana iramubwira ngo genda uje gukura ubwoko bwanje, kuko numvishije gutaka batakishwa n'imibabaro n'uburetwa bariko bakorera muri Egiputa. Mose aragenda ashika imbere ya Faraho, ashika aramubwira ngo Uwiteka yantumye. Bwana sifiwe. Uwiteka yantumye ngo nze gukura ubwoko bw'Imana hano muri Egiputa, kuko yumvishije gutaka batakishwa. Faraho aramubwira ngo sinzi Uwiteka. Uwo Uwiteka simuzi. Haba icyago cya mbere kubera ko Faraho yinangiye, ntiyumva ibintu vuba. Bwana sifiwe. Kuko yaje kumva bari guhita bakura ubwoko bw'Imana bukagenda, ariko Faraho yinangira umutima. Haba icyago cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu kugeza ku cya 10. Icyo cya 10 cyari cyo kwica imfura z'abanyegiputa. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Icyo cya 10 cyari cyo kwica imfura z'abanyegiputa. Ngo arangize Imana ibwira Mose na Aroni, irababwira ngo nimugende muhamagara iteraniro ryose ry'Abanyesiraheli. Nimumara kubahamagara mubabwire ngo bagende babage umwana w'intama udafite inenge. Bwana sifiwe. Ngo nibamara kuwubaga bawurye, kandi kurya uwo mwana w'intama byari bifite condition. Bwana sifiwe sana. Ntabwo kwari ukuburya nk'inyama izingizi tugura, wari ufite condition. Kuko Imana yarababwiye ngo nimuja kuburya mugurye mukwese inkweto mukenyeye. Bwana sifiwe. Ngo kandi muurisha imboga zisharira. Haleluya. Uko niko bagiye barya umwana w'intama. Ngo nimumara mufata amaraso ari wahangaha twasomye. Bwana sifiwe sana. Amaraso ya Yesu nk'urukingo rw'urupfu. Ngo nimumara gufata amaraso ngo muyasige ku bihamambizo by'inzu, ku nkomanizo z'inzu zombi, ndetse ngo no mu ruhamo. Bwana sifiwe. Ngo kugira ngo marayika murimbuzi naza kurimbura imfura z'Abanyegiputa, kugira ngo mutaje kugenderamo, ataje kubicana nabo, kibi kimenyetso cyo kugira ngo marayika naza ahita abona azoza avuga ngo iyi ni inzu y'Abanyesiraheli. Nta cyago na kimwe kiri bubabeho kubera amaraso mwasize ku nkomanizo z'inzu. Amaraso ya Yesu nk'urukingo rw'urupfu. Bwana sifiwe sana. Abanyesiraheli baragenda babikora gutyo, basiga ayo maraso. Ngo bamaze gusiga amaraso
muri iryo joro marayika murimbuza araza ngo arimbura imfura zose za Egiputa, ngo n'amariza yose y'amatungo, ndetse ngo n'imana za Egiputa. Mana tubabarire cyane. Abanyegiputa ngo babibonye bagira ubwoba. Bamaze kubwira ubwoba, Farawo hamagara Mose aramubwira ngo genda ukure bano bantu hano, bakureho vuba. Haleluya! Amaze kubabwira ngo nibakure ubwoko bwa Isiraheli, abanyesiraheli bahita bahaguruka baragenda. Bwana sifiwe. Bahagurukiye ahantu hitwa Iramusese. Iramusese niho bakoreraga uburetwa. Bavuye baje ahantu hitwa Sikoti. Bageze Sikoti ngo bagiye bateza amaboko, bariko bishimye kuko Imana ibakuye mu buretwa. Bwana sifiwe sana. Ko murabona Imana igukuye mu mirimo mibi, habe nubwo yo natwe tugize nk'ibahati tukava nko muri ubu butayu, twitworeka kugenda duteza amaboko. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ngo bageze Sikoti bagiye bateza amaboko bishimye bashima Imana kuko ibakuye mu buretwa. Ngo bave Sikoti bataha ahantu hitwa Etamu. Etamu niho mu itangiro ry'ubutayu. Bageze Etamu bahaboneye Imana. Bwana sifiwe. Duweze sicyubahiro. Haleluya, haleluya. Bahaboneye Imana gute? Imana ngo yakazi biyereka mu nkingi y'igicu. Kumanywa ngo yababeraga inkingi y'igicu, kandi iyo nkingi y'igicu ngo yakazi baje imbere kabayobora. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Nijoro ngo ya nkingi y'igicu igahinduka inkingi y'umuriro ikabamurikira. Bwana sifiwe. Etamu rero bahabonera Imana. Bave Etamu bataha ahantu hitwa Pihahiroti. Bwana sifiwe. Pihahiroti ngo bahageze babamba amahema. Ngo bamara kubamba amahema, naho Imana yinangiza umutima wa Farawo kugira ngo ikurikire ubwoko bw'Imana, kuko Imana yari yaravuze ngo bazobakurikira kandi nzabihesherezaho icubahiro. Haleluya! Imana ntizikinishwa bene data. Bwana sifiwe sana. Imana ntizikinishwa. Aho ngaho Pihahiroti ngo bamaze kubamba amahema ngo barahindukira. Bahindukira babona za ngabo za Farawo, kuko Farawo ngo yabwiye ingabo ze ngo nibamutunganyiriza igare ngogira bakurikira abanyesiraheli. Ntibamenye kuko abanyesiraheli bariho umugambi w'Imana ukomeye. Iyo turi kumwe n'Imana, Bwana sifiwe sana, ntaco dukurikira ngo kidufate, ahubwo nico kiza kigira ikibazo. Amen. Haleluya. Ngo bagihindukira babona ingabo za Farawo. Ngo bamaze kubona ingabo za Farawo, amaze abanyesiraheli ni kumurabiza ukuntu abantu tuzatugira, amaze ngo bama bacika intege. Bwana sifiwe sana. Bavuze ijambo ritari ryiza, bama bahindukira na Mose, bama mubwira ngo ese kugira ngo tuzane hano kugwa mu butayu, ngo se ntamfa zari muri Egiputa. Mutekereze iryo jambo. Imana itubabarire cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo natwe abantu iyo tugeze mu kibazo niko tuzatugira. Bamwe baza bama bihakana Imana kandi barayibonye. Utekereze kera bari bamaze kuva aho ngaho bagenda babona Imana, ariko gusa ibintu bihindura isura, bama bahwera. Bama babwira Mose ngo se wari kutuzanira iki? Iyo tugwa muri Egiputa ntibari kudushingura. Amaze Mose yavuze ijambo rimwe rikomeye cyane. Haleluya. Zatekereza ngavuga ngo yaje kubara inkanje, tuba twaramye turirana n'abanyegiputa cyangwa tukama twivovotera kubera ko turi abantu. Ariko Mose yari afite kwizera gukomeye. Yari afite kwizera kurenga inyanja, kurenga ingabo za Farawo, kurenga ibibazo. Yabasubiza ijambo yamababwira ngo mwicecekere, muri bubona agakiza Uwiteka ari butuzanire. Ngo izi ngabo muri ko mubona z'abanyegiputa ngo ntimuzongera kuzibona ukundi. Hey! Bwana sifiwe. Mu kibazo urimwo mwene data, mu kibazo kikugirije uri kubona ari nkakuriya kw'ingabo za Egiputa, Bwana sifiwe sana, ukibwire ngo ibi nimba ari umugore wawe muhuye n'ikibazo, umubwire ngo ibi uri kubona ntibizongera kubaho ukundi. Nizo mvugo z'abakirisitu. Bwana sifiwe sana. Yamamubwira ngo abariya uri kubona tuzongera kubabona, ngo mwicecekere muri bubone agakiza Uwiteka ari butuzanire. Bwana sifiwe sana. Amaze ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo se Mose we niki gitumye muntakira? Aramubwira ngo rambura inkoni. Haleluya.
rambura inkoni hejuru y'amazi. Amaze Mose ngo arambura inkoni hejuru y'amazi, amazi acikamo. Bwana sifiwe sana. Bibiliya ivuga ijambo ryiza ngo bamye ngo bambuka, ngo kakurya ko bambuka ahantu humutse. Mutekereza ahantu hari inyanja. Inyanja igereranywa n'ikibazo ufite. Bwana sifiwe. Ngo bambutse ngakujye ko abantu bambutse ahantu humutse. Utekereza ahantu hari inyanja ngo muhambutse ahantu humutse. Amaze ngo bagere hakurya, Miriyamu araririmba. Bwana sifiwe. Abakristo iyo tunesheje tuza turirimba, tuza haza haba amashimwe. Miriyamu indirimbo yaririmbye uko mbitekereza njewe ni indirimbo y'amashimwe, kuko bari babonye igitangaza c'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amaraso ya Yesu kurukingo gurupfu atuma inyanja zicikamo. Ya nyanja ntiyagira ico itwara ubwoko bw'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Bageze hakujya Mose avuga ijambo ryiza, aravuga ngo umwuka wo mu mazuru hawe Mana ngo warundanije amazi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Ngo warundanyije amazi ngo imuhengeri muri nyina haravura. Bwana sifiwe. Duweze sicubahiro. Haleluya. Umwuka wo mu mazuru hawe Mana warundanyije inyanja nk'ibirundo. Bwana sifiwe. Ngo imuhengeri muri nyanja, mu muhengeri muri nyina haravura. Bwana sifiwe sana. Bahavuye ngo bataha Imara. Mara bahasanze amazi arura, ngo nta muntu wakaze umwe ayo mazi. Ngo bageze Imara, Mose ngo afata igiti aterera mu mazi, ngo amazi araryoha barayamwa. Bwana sifiwe. Bave Mara baja Ashuri. Twihute, izo ni indaro z'Abanyesiraheli. Bave Ashuri baja Elimu. Elimu ngo bahasanze imikindo 70 n'amasoko 12. Bwana sifiwe. Bave Elimu baja Sini. Bwana sifiwe sana. Ngo bagere Sini, amaze Abanyesiraheli baba banyene abantu. Inzara ngo irabarya. Imare kubarya ngo bagabo bakama barira ngo inyama we. Abana ngo bakitsa ngo inyama we. Abagore ngo inyama we. Imana itubabarire cyane. Ngo bamabwira Mose ngo se ngo dukuriye iki muri Egiputa ngo mu nkono z'inyama. Amaze ngo batangira kwibuka, bibuka ngo amadegedi n'amatunguru n'udutunguru sumu ngo n'udutunguru twibibabi ivyo bariraga muri Egiputa ngo n'amafi bariraga muri Egiputa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nico gihe Imana yabahaye Mana. Bave Sini baja Refidumu. Refidumu bahaboneye Imana naho. Bwana sifiwe sana. Bageze Refidumu niho ngo abimeleki babateze baza kubagwanya. Ngo barangize Imana ibwira Mose, iramubwira ngo zamuka umusozi. Bwana sifiwe sana. Mose ategeka Yoshua, aramubwira ngo genda tukumanya ingabo muje kugwana. Nashe ndagiye nzamutse umusozi, ngo yajanye na Huri na Aroni. Ngo Mose aragenda, ngo yariko azamura amaboko, amaze ingabo z'Abanyesiraheli zigatsinda. Yayamanura bagatsindwa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mose abikora gutyo, Huri na Aroni nabo ngo baraza bamufata amaboko, bakaza bamushiga kugira ngo ya maboko atamanuka kugira ngo bataja gutsindwa. Bwana sifiwe sana. Duheze sicubahiro. Haleluya. Rero tugaruke ku cigwa cyacu. Twavuze amaraso ya Yesu Kristo nk'urukingo rw'urupfu. Bwana sifiwe. Amaraso ya Yesu, turavuga amaraso ya Yesu mu buryo nkabungaye. Icyambere, amaraso ya Yesu Kristo niyo yatubyaye. Haleluya. Muririnza azaririmba akavuga ngo twavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo nta maraso ntitwari kuvuka. Amaraso ya Yesu niho yakuyeho urubanza. Timuzi ko Adamu mwene data yabivuze, Adamu amaze gucumura twagirweho urubanza. Mana itubabarire cyane. Ariko go rubanza rwakuweho n'amaraso ya Yesu. Twavuye mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Icya kabiri, amaraso ya Yesu niyo azatwoza. Ubundi amaraso ya yacu iyo yituye ku ishati y'umweru aza yanduza no kuvaho coba ikibazo.
ariko amaraso ya Yesu aza yoza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Amaraso ya Yesu niyo aza yoza. Yateba amaraso ya Yesu Kristo, ibyaha biba zaratumaze, tuba twarashize n'ibyaha. Ariko tuza ducumura gatoya, twamara gucumura ukamuvuga ngo Mana yanje mbabarira, aya amaraso ya Yesu Kristo akabara twogeje. Haleluya. Rero ni igitangaza kubona umuntu w'umukristo. Ese wa mukristo, tubanze twibaza akabazo kamwe, uzurarana ubundi ubucafu, ubundi ntimubona iyo cyaha cinjije umutima winjije icyaha, ni ubucafu kujya bujya bwinjije, buba bwinjiye. Kandi ubundi ubucafu habe no muri kariti, kubu patoro ukaza nkiriya Donihomi wacu, tugiye guhura ncafuye nza nitinya kubera ko ncafuye. Niyo mpamvu uzubona umuntu bagira gusa ngo he mwikanisa ngo sinzi ico bari abana baza badushaka, cyangwa nimba ari ngo sinzi ati tuza tubimenye. Iyo mu mutima ucafuye uzugira complex, uza wikanga. Imana itubabarire cyane. Umutima iyo umuntu acafuye azagira complex, uko ntiwoja mwikanisa ufi. Ese abantu kutoza n'ubucafu kandi ari ubwaha ku mubiri, nuko tutaza tubuzana mwikanisa, ubwo mu mutima tuza tubuzana gute hano mwikanisa kandi amaraso ya Yesu ahari. Bwana sifiwe sana. Hari umuhungu waririmbye nimba ba Canada, yararirimbye aravuga ngo habe nubwo wosana omo, ngo nibindi n'ayandi masabuna ya yose atandukanye, ngo ntaza yoza ibyaha, ariko amaraso ya Yesu Kristo niyo omo iza yoza ubucafu buri ba mu mitima gutya, umutima ugaca ukera. Haleluya. None bene data, turi mu kuzana icyaha gute? Tuza tuzana umwanda gute mwikanisa? Amaraso ya Yesu Kristo aza yoza afite ububasha. Hari umuririmbyi witwa Daniela, ni Daniela uriya w'i Kigali, yararirimbye indirimbo nziza kandi ifite amana. Yararirimbye aravuga ngo amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Mbese amaraso ya Yesu ntabwo azoba expired. Twebwe tuza tugenda tukaba expired. Buryo umuntu apfuye ninkaho babaye date yiwe ibaye expire. Ariko amaraso ya Yesu haleluya, amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. None ko amaraso ya Yesu Kristo agifite ubukana bwose bwo koza, ni gute abantu bategera ngo boge? Ni gute turi mu kuzana ibyaha mwikanisa, ubundi umutima wa winjije icyaha uba wanduye, uba ufite ubucafu, kandi umukristo aza yisuzuma akavuga ngo ese ni gute sinoba nacafuye? Bwana sifiwe. Buriya nabandi natwe turi nk'abandi, ariko umukristo icarusha abandi nuko aza yiyeza, akegera amaraso ya Yesu akamwoza. Bwana sifiwe. Ikindi amaraso ya Yesu niyo azaturinda. Amen. Amaraso ya Yesu niyo azaturinda. Azaturinda mu buryo bubiri. Aturinda mu buryo busanzwe. Bwana sifiwe. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo kuturinda waraturinze Mana, ngo kugira ngo abadayimoni batatwanduriza ubugingo. Ni amaraso ya Yesu Kristo azaturinda kugira ngo abadayimoni batatwanduriza ubugingo. Haleluya. Ikindi azaturinda indwara zo mu mwuka. Bwana sifiwe. Ubundi mu maraso aya ngaya y'umuntu, amaraso y'umuntu aya ngaya y'umuntu niyo bama abasirikare, kandi abasirikare nibo baza bagwana. N'igihe tugeze no mu gihe gusa c'imbeho, abasirikare baza bahaguruka kugira ngo bagwanye yambeho, kugira ngo umubiri uresiste. Bwana sifiwe. Mu maraso niho habamwo abasirikare baza bagwana. Rero mu maraso ya Yesu Kristo muratekereza ko nimba mu maraso y'umuntu hariho abasirikare bagwana kugira ngo ekoro tranje zinjira mu mubiri zitagira ico zidutwara, muratekereza ko amaraso ya Yesu Kristo yo aturinda bingana gute? Bwana sifiwe. Amaraso ya Yesu niyo azaturinda indwara zo mu mwuka. Buriya umwuka mu mutima winjije ishari, cyangwa umutima winjije ikindi cyaha cyose, uba warwaye. Rero amaraso ya Yesu ni protection. Mbese protection ni urukingo bakecu. Amaraso ya Yesu ni urukingo, niyo aza duproteje.
Bwana sifiwe. Ikindi congeyeho amaraso ya Yesu niyo aduha imbaraga. Amen. Duweze Yesu cyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu bunyine uri mu gusanga amaraso ya Yesu Kristo yo twegera umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu tuza dusubizwa mu imbaraga. Bwana sifiwe. Kandi hari kondisiyo yo kwegera amaraso ya Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuja kumwa nimuja gufata umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu ngo muza mwisuzuma. Hazabaho kwisuzuma. Wamara kwisuzuma ijambo ry'Imana rivuga ngo mwinire mwisuzume. Bwana sifiwe. Ariko amaraso ya Yesu abantu bari mukuza bakafata amaraso ya Yesu bafite ubucafu. Ubundi habe n'umwana wajyanye ubucafu. Zanga byakunda zagira minyo. Minyo ntimuyizi. Ascaris. Abakecuru barako barabyumva za Ascaris. Umwana wavuye gukina hanze akaza agahitira ku biryo. Zanga byakunda. Umwana usurya adakarabye azagira Ascaris. Niyo mpamvu umuntu umukirisitu wegera ameza akegera ifunguro atabanje ngo yisuzume yinire yisuzume arebe uko yagenze arebe ibyo yiriwe mejo kuwa gatandatu dukunda kuyafata ari ku cyumweru naho kugira ngo amaraso ya Yesu n'umubiri wa Yesu musubize mu imbaraga kubera ko yawufatanye umwanda ahubwo aza mutera intege nke ugasanga umuntu ahora mu yagiye mu ntege nke kubera ko yafatanye amaraso ya Yesu ubucafu. Bwana sifiwe. Amaraso ya Yesu niyo azaduha imbaraga haba izo mu mwuka. Bwana sifiwe sana. Amaraso ya Yesu niyo azaduha imbaraga zo mu mwuka. Haleluya. 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 Rero bene data twasomye ijambo ry'Imana. Imana ibwira Mose iramubwira ngo mugende musige amaraso kunkomanizo ngo kugira ngo marayika murimbuzi naza atazabarimburana nabo. Bwana sifiwe. Igihe Mose amaze gupfa Yoshua niwe wafashe uwo mukingi. Yoshua ngo ageze kuri Yorodani atuma abatasi babiri arababwira ngo nibaje kumutatira igihugu ca Kanani ngo kandi cyane batinda kuri Yeriko. Bwana sifiwe. Baragenda ngo bageze muri Yeriko ngo bahasanga umudamu. Uwo mudamu yari maraya witwa Rahabu. Rahabu ngo arabakira mwene data yarikozeho ngo amaze kubakira umwami wo muri Yeriko amenya ko hari abagabo bari kwa Rahabu kandi ari abatasi. Baraza baza kubareba ngo bamaze kuza kubareba basanga Rahabu yaburije inzu yabahishe. Rahabu yamababwira ngo nimuca hangaha baragiye baragenda ariko ngo bamaze kugenda ba bagabo baramanuka ngo bakorana isezerano na Rahabu. Rahabu arababwira ati ku igihugu ico ko ndabona igihugu ico muzakibona. Haleluya. Aramubwira ngo none ubwo muzaza mugitaje nukuri ntimukaturimbure. Bwana sifiwe sana. Rero barababwira ngo ugende ufate utugozi tw'utukura udutambaro tw'utukura ngo ugende dushira ku madirisha. Bwana sifiwe. Natwe nituza ntituzabarimbura tuzahita tumenya ko ari urugogo kwa Rahabu. Bigenda gutyo baje kwa Rahabu ntibarimbutse. Bwana sifiwe. Ikimenyetso dutambaro tw'umutuku dusobanura amaraso. Haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo nk'urukingo rw'urupfu. Nimwakira amaraso ya Yesu Kristo bene data.